mandum cara praktek tayang la ilam. Wama imamuka dah imam ke. So jawab ilmiah. Al-Qur'anu imami Qur'an imam lon. Mantap. Wama ikhwanuka dah syara ke. So jawab sifat Malaya. Muslimin, musliman itu semua saudaraku. Mantap. Nyo malaikat nakir kaja dawo da yang dekat tanyong nampu juga. Payahlah kay din aju malaikat mukar nakir. Gepamit bla gadah kuburan tanyo buno taih lalu hop lam iya. Tapi melikut mukar nakir ke balik kubu bla sebagai istana. Luah kubu sejauh mata memandang. Cahaya terang dalam kuburan. Tehah jendela ditentang oleh mengajiput be angin syurga. Hal yang kamu sang wangi ke sampai kiamat. Tapi ingat, beo tersiksa bagi orang yang mati dalam celaka bunuh dengan begat. Menyeruh roh tanyo bunuh getarik dalam keadaan dosa. Itu biar roh pisakit. Gesak dalam kafan kem. Tubuh ibungkuh. Ibak bakubu ujian itu. Atetruk dalam kubu jaro meraba-raba. Tarabarat unen kan binti rumah tapi tanoh. Tarabarat uyekan perumoh kan suami tanoh. Taraba uyukan nade kaso taih iya lohop tanoh. Taraba wadukan ija supri talimbut leun kafan gop pubalut papun melinteng seon. Tengah taraba pakan lah entah tempat. Hana tetepu yang kubunya. Bak taraba-raba kuburan uyunen imita dua boh rusuk mi cupit. Tiga cupit. Tap itu kan, tap tup kap kup. Tulang patah-patah. Perut meruah, dada bekah, utak awah, mata tusuat. Pak luyak badan. Icupet di kuburan menyuruh mati dalam dosa. Anak banyak kamu bekem. Kem tak be. Muncul makhluk-makhluk yang hina amal kejahatan ijak saja. Mak. Getanyo saanya noti kalam kubu kepuik de roh langit. Teruk balangnya pertama ke kele malaikat nyokem tat be si roh di pulang nyulang kafan kem ke tak. Boh ke dia. Gede udunya rel lam lubang mon beruhut. Mon beruhut nyan minyak kena jak kalen. Teruk utano merah ne we uwi beo. Mon beruhut di nanggro Yaman tapi hanat terpat indang dah. Roh celaka kenan mandum rel lam iya lam dai. Kubu pi lam iya. Malam kelhe mak roh lamon tak bedah dak sawa tubuh. Bantakalan mak malam kelheli hitanom darah lam mata dumi tubit. Nanoh cairan-cairan bandum itubit dalam punyu. Nyan malam kelhe. Bak malam kelhe nyan tak tubuh tu tadang kira-kira mupadu mete tak gesiram darah neraka dan nanoh yang tengah ju dari neraka kepu gesiram lang kubu ngat lumpuk asong malam kelima ngaji paju leulat. Takalan tu darah dumi rubuh brak rubuh lagi terubuh pisang lam isuun. Taklik daranggung ya Allah ya Rabbi. Pakan muno udip lun ya Tuhan menimpa siksa. Ya Allah Nabi saat udip idunya saat hana catah lima. Dak ta menyesal bebesan nali. Hana tetohowo tawo tayak lub lamon. Pajan tajak lom malam kelimang banta kabih ipajuh leulat. Lam mata disut anu mata leulat lemuri beulat. Lam babah punuh ulat. Lam pusat lam badan diramil leulat. Lagi tanyo kalen bangki lam kuruang iramil leulat. Taklik daranggung ya Allah pakan muno nasib lu. Makin trip makin tubuh lu ni pajuh leulat ya Allah kecantikan wajah lu nanale ya Tuhan. Hanapat mengadu tan so tulung. Ya wo ya lub lamun pajan tajak lom malam ke-7 sigatu. Banta tubuh malam ke-7 kemong punuh kuburan. Tinggai tapreh berutuh. Tum berutuh sikrek-krek sahoi pupa sawat. Taklik ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan ne pesapat balik ya Allah asongan tulang dan kulit ne paso rohnya seatu. Ne pudip seatu lolong kena ya beut lengku ibadat hanale tunggu kabeh hancur. Hana so bantu tunggu dawo dak lub lamun. Pajan tajak kena leuh terakhir hana jak-jak lelehnyan. Malam peut pluh peut. Takalan tubuh lam darah mampung-ampung. Ulat cukup jai. Tak ada apui tebit-tebit tamang lubang kuburan. Yang kejut na doa, ya Allah ne pejut kuburin syilun, sabuh kubun dari syurga. Bek nabi kuburin syilun, sabuh lubang dari api neraka. Gesiram api le malaikat dari neraka mak lubang wiunen tak ada apui tebit-tebit tamang. Apo yo dalam bandu mangoh dungku ujir ke tanah mu obak sai mula. Taklik taranggung malam yan ya Allah ya Rabbi.
Ya Allah ya Tuhan bantu lon ya Allah. Ya Allah malamnya malam Jumat. Malamnya malam nisfu Syaban, malamnya malam dua orang raya ya Allah nabi izin saat kulo long kena orang mohana. Long kena alake wajud ma amalan ba anu ya Allah. Gebi izin la Allah malam Jumat. Nya malam Jumat rutin wole suara azan maghrib. Gedang ke pintu luar mak. Gekli gemo hana sokalan di luar. Gehai ketanyo anu mutuah. Anu mutuah anu lon tatbid anu zada kalal lon kiban nasib lon anu. Malam kelih tatanum darangan anu, malam kelimang mak mulat, malam ketujuh mak berutuh, malam ke-20 mak angu. Bantu anu beo kelon. Musiro keluarga alam rumu hana so baca yasin musiro la rumu. Gekli ilwa tunggu jo gewotan so paduli le urung si tu. Bahkan kadang rumah Saudi pernah ada jamun tat kupti mangro nama wate katwa. Nyan narid anu wate ka saya seji. Pulang kamate ya jo doa. Getama ngurun si udah lama legetun gema baule baho gekun anu baik ke pupaling lon. Lon lagi urung lama tengah laut neng hana moho arah surau suput nom. Tapi ne bahan sebelah mangan mak mumat bek sabi nom. Artinya giyu buat yasin ziga giyu mudoa be giyu jo sedekah ke fakir miskin melimar be giyu niat ke gaya. Tapi keluarga musiro tanso perle paduli. Ana tingat deli ke urung si beroje tat bak ke petimang tu. Allah doa hemat mutuah. Puyang telake hana tabi mubeo. Yang lebih weh gewa malam raya. Itanyo tengah tamat baje baru untuk tapo siap tengah daso. Urung si itanyo lama pui ke roh ke langkapan tutong. Ngekli anu ka atu lon kiban siksa anu menimpa. Gasip lon anu gara-gara kah si beruji anu. Tilak sumayang kah kakli anu tilak koyak berkah kato anu. Pengaruh kah mandum anu. Kabantu anu beo hana si so bantu akhirnya ketebit sambilang gekun zikre anu si kurang buliun ka lam kandung lon tapi anu hantam pernah lon mengeluh anu berjadi plah perut lon anu disunti bak tengah ruang si ju lon anu mu buliun bak ku pelahika anu de operasi anu mutuah olahi lon mujaga anu ura malam pijuat tubuh lon anu ban malam gerah lembudah bisusu ne dek lon pehbu si ju lon top hugop lon peha pakan malam nyoan bandum na so paduli le ke kamu raya tebe han lon du rumah ne rata blanggop le tupah semula sakit ki yang lon pingkui wate semula lon wo tata yang na sakit mak jawab hana krot kulit miang disentele orawan tuha tubuh putih tenaga lemah demi mangal kutumun zare ngena pe kapajuhan Urang si agam menanci rata bangunan gop ke kerja. Lauro tarik regi cum bangunan patah fafa. Tepeh jaro-jaro itu nak lele gop tapi hana kepaduli demi kan walau 5,000 kejajan wate bunga. Tapi pakan tanyo malam kemenangan gewo bag tanyo hanta peduli mobil. Akhirnya ketebit ngan e mataru. Lam talo jalan gewo lam support ge mak gop tebit dari rumah anu mucahaya karena na doa mak tanyo lam support buta. Oh ludo hana gewo tunggu azio menimpa gedenga na urang beut babalenya kenan gejak ya mohon anu mutuah maka kampung na balai beut na dayah cukup beruntung tunggu anu bantu anu beo mak awa jih anu nyan imu doa ke mak roy ba ujung doa nai sebut doa ke mak tanyo anu da bantu lon beo lon wa rumo tan sabaduli imu doa la anu gop Allahumma ghfirli wali walidayya ya Allah pampun dosa lon dan mak ngayah lon ba ujung doa anu nyan muslimin muslimah yang ke mak dayo yang tengah dak kamu hiringan bagi dengar doa anu go ucapkan anu terima kasih anu mutuah anu lon zikureng iremo tapi hai tu pekun nyan zikre anu gatakan anu kemun sabukan tapi tak ada baca nyan doa anu terima ngasih kepingan dua macam anu busungguh lam tabut betega lam ibadah karena siro tenu lang kubu anggopoh tan so tulung bila urang cik gata he anu hana lebek sagai-sagai tak puput mak sil gata karena catah gazib gata awai gepoh mak ngayah gata lagi lon nyo anu lon hana di ibadat dimujudi urang malam catah gepoh ji anu awai gepoh lon pajan hang gepoh lon le wati kamate ji baru gepulang bak set azibnya lon tapi yang rasa anu baru tenang dengan doa anu gop nyo ke udip urang lam kuburan jarak